دوه پنجشنبه فرمانداری گشتیه هیزن سوریا دموکرات مظلوم عبدی سپاسیا امریکای کر جبو پشتوانی بردوام جی سوریا را پشتی ایریشا ویداوی یا لادلبه. عبدی دی تویتا که خویا لسر تویتری ده سپاسیا امریکای جبو بردوامی پشتوانی وی بتایبتی پشتی ایریشا ویداوی لسر باجار ادلبه که ده انجام وی ده سرکرده داعش ابو ابراهیم الهاشمی القرشی هاتا کشتن. فرمانداری گشتی هیزن سوریا دموکرات دیار کرد که به هفکاریه که خورد مجاره کدن لکوکا چتین داعش خست. سروک امریکای جو بایدن جی جالی خواست پاسیا هیزن سوریا دموکرات کرد که آلیکاریا هیزن امریکی ده اپراسیونا کشتنا سرکرده داعش لباجارو که اتماده کرنه و وی وها گوت امی به هفکار و هفپیمان را کار بکن دا کو فشاری لسر داعش بهیلن. دیدوانان جی هورگلیا ایریشا کجالی هیزن هف پیمانیه به سرکرده امریکای لسر مالکی لگوند اتما لباکور روش آوای پارزگاه ادلبه دوه پنجشنبه بو و بوبو صداما کشتنا سرکرده ریخستنا داعش دیار کرن. شاهدکی وصا گوت لسر بلنداهی نظم فرینک پیکات بقاسی 4-5 بالا فران رابون پشترا لشکرین پیاده داکتن قادان لشکران مالک نزیکی مالا من کرن ارمانج دورا خانی هاتا دور پیش کرن و به هوپلاران را آخوین که دوی تسلیم ببن جبر که تو کس نه کشتن و بریندار نبه دی مال به تمامی ورا ارمانج کرن. پشتی ساعتا که یل نزیکی مالی یانجی دهندر مالی دا پفچون درکت. پشتی وی هلیکوپتران 4 حتا 5 جاران به چکین دوشکای لسر مالی گریانه. یک جزاروکن که شاهد سردگرتنی بو وها گوت. ما حاضری خود کر که در کون لیجنشکا و مدنگی با و بالا فرام بهیست. خالتی کامن درکت در و که کنترول بکا که چه قومیه. اسمان سور بو جمع خواستن که ام در کون جمالی لیمد دست پیک ده بیاوان نکر پشت را ام درکتن در و دستی باوی من کلم چکرن ناوین ما و تشتین که ملسر جیران خواه دزانی بو پرسین. ما گود ام تشتکی نزانن و جمره کودن گودوی ام بچن مالا جیرانان و دست به بمبارکرنا مالا ما کرن. سروک امریکای جو بایدن ده داخویانیه که در روژا پنجشنبه گود که ایریشا سرکرده دولت اسلامی داعش ابو ابراهیم القرشی کرا ارمانج. بردف که وزارت درو جو کیری ده داخویانی که دیجی کل سر مالپرا پنتاگونی هاتیه بلاف کرن گود فرمانداری ناوندی یا هیزن اپراسیون تایبت این امریکای ای شب لباکور روش آوای سوریای میسیونک دیجی ترور پیک آنی و اف سرکفتی بو. هجای گوتنه گل گرگ آگاهیان که دوی ایریشی ده 13 کس هاتن کشتن 6 جوان زاروک بون و 4 جنجی دناوان ده هبون. سبها روژا چهارشنبه بوری میلیشیای پۆلیسên لەشکری li gundekî navçeya Mobatê keçeka Kurd bi tewana karkirina di saziyê berê rêveberiya Xweser de revandin. Li gorî zanyariyên Efrîn Post, çekdarê mîlîşê ser bi gundê Kitxê ve welatiya bi navê Asiya Ehmed Heyder revandin û ber bi cihekî nediyar ve birin. û berî niha û di 28 meha çeşan 2021 de Asya ji mala xwe ya lê gundê Kitxê ya ser bi navçeya Mobata ji aliyê mîlîşê polîsên leşkerî ve hate girtin û piştî 3 rojan hate berdan piştî ku malbata wê 2000 lîreyê Tirkî fidya dana mîlîşyan. Keça Kurd di dema binçavkirina xwe de li navenda mîlîşyayên rastî lêdan û îşkencekirinê hat û di rewşeke nebaş de vegeriya mala xwe. Di rojên destpêkê dagerkeriya Efrînê di sala 2018 de Asya ji aliyê istixbaratê Tirkî ve hate girtin û di wê demê de nêzî mehekê di girdgehê de ma û dîsa piştî dana fidyê hate berdan. Hêjayî gotinê ye ku di meha çilla 2022 de çil girtiyê siyasî kêfî ji gelên xweceyî ji aliyê desthilatdara dagirkeriya Tirkiye ve hatin tomarkirin.
سەرۆکی رووسیای ڤلادیمیر پوتین ئیرۆ گەیشتە سینێ دا کو بەشداری مەراسیما vekirina Olimpiyadên zivistanê yên li wê derê bibe û bi serokê Çînê Xi Jinping re bicive û li gorî tiştên hatiye plankirin dê di hevdîtinê de her du serok gelek mijarên girîn gotûbêj bikin. Di serdana Putin de şandeke ji alîkarê serokê Rûsyayê ji bo kar û barên derve Yuri Ozhakov, Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov û hejmarek ji rayedarên din ên Rûsyayê hatine. Ev civîna rasterast a di navbera serokên Rûsya û Sînê de yekem cara ji destpêka belavbûna vîrusa koronayê. Berdevkê Serokkomarê Rûsyayê Dmitry Peskov beriya niha ra gihandibû ku civîna her du serokan dê îro înê berî destpêkirina merasîma vekirina lîstikên Olimpiyadê pêk were. Tê çaverêkirin ku di hevdîtina xwe de dê Putin û Xi Jinping li ser mijarên herî giring ên navnetewî wê gotûbêj bikin di nav wan de diyaloga di navbera Rûsya, Amerîka û NATOyê de pêşniyarên Rûsyayê yên di derbarê garantiyên ewlehî de û her wiha rêwerezên fermî yên hevkariyên dualî. îro înê zarokê Megribî yê bi navê Reyaniyê ku temen 5 sal ye, ev zêdetirî 3 rojan e dibin bîreka teng de ku kûrayê wê 32 metre dibinê erdê de asêmaya. Reyan ku ji herêma Temrût ya li barêzgeha Şevşawan li Bakurê Megribê ye, roja sêşema borî danê nîvro kete bîrê ku pinbûna devê wê ne zêdetirî 45 santimetre ye. Piştî ketina wî xordên deverê hewl dan ku de dakemin jêr da ku wî derxin. Lê ji ber tengbûna cih ew hewldan bi ser neket. Kar bi destên xwecehî kesên paspor anîn, lê wan jî nikarîbûn dakevin binê bîrê, ji ber ku pinbûna bîrê ku di siyeka xwe ya dawî de bi qasî 35 santimetreyan kêm dibe. Kamîreyek hate radestkirin da ku di misyona alîkariyê de werê bikar anîn, da ku rewşa tenduristî ya reyan nas bikin û pêra danûstandinê bikin û wêneyê ku hate girtin nîşan dide ku ew hîn saxa di gel peydabûna oksîjenê ya berdewam. Êvara pêşemê tîma rizgarkirinê dest bi operasyona kolandina desta kir. Bi kûrayiya 32 metra nîzî bîra ku reyan têde têra girtin. Pêvajoya kolandina destan dê bi qasî 2 metreyan bi rengekî asoyî bidome û ev dûrayî wê rê bide gihîştina reyan. Berdevkê hikûmeta Megribî Mustafa Peydas di civîna xwe ya rojnamevanî ya heftana diho got bi îzna Xwedê em ê nêzik rizgarkirina wî ne û da zanîn ku hemû destgehên bizîşkî di cih de amade ne ku bi wî re bin heya ku ew bo nexweşxaneya werê veguhestin. Di sala 2019 de İspanya bû şehîda qizayekê bi vî rengî. Dema zarokeke 2 salî bi şaştî kete bîrekê. Lê piştî 13 rojan li lêkolîna zarok mir û bû sedema xemgîniyeke mezin li welatê İspanyayê. Li ber serma zivistanê û dibin baranê de cemawerên Misrî û piştevanên tîma futbolê ya Misrê doh pênşemê ji bo şopandina serkeftina tîma xwe ya li hemberî Kamîronê û bigihandina dawiya Kupaya Neteweyên Efrîkayê li kolanên Misrê şahî li darxistin. û wektê zanîn piştî vê serkeftinê û di dawiya Kupaya Neteweyên Efrîkayê yên sala 2020 di diyan û di roja yekşema tê de ew ê tîma Misrî li hember tîma Senîgalê bilîze.